Eka mbakengurukire inshuti banywanyi bacu bumviriza ibiganiro n'amakuru byacu muhereye ijya nino ku migabane y'amakungu ya kure abatwumviriza muhereye mu karere k'ibiyaga binini eka namwe mutwumviriza muhereye mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi mu makomine agiye atandukanye turi ku igenekerezo rya 27 Ruhuma 2024 tukaba tugarukanye amakuru atosoye amakuru abayatojwe n'abamenyesha amakuru bacu baherereye ijya nino cyane nka mwejeje gufyonda sabone ku batarabikora amanuka munsi y'iyi video uracubona ijambo sabone upyonde ko hamura uracubona nakazojyanye nyene upyonde ko tuje turabana amakuru atosoye anyura kuri imbonesha kure iyanya ari nayo yacu imwe rudende ibagezaho amakuru akomeye cyane tuba twagejejweho n'abamenyesha amakuru bacu bibanga baherereye ijya nino mu makomine agiye atandukanye cyane n'abaherereye hano Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagenda batugezaho uko ibintu byifashe hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'ingabo za leta FARDC tugarukanye amakuru akomeye cyane dore ko mumaze kubimenyera amakuru yacu yibanda muri politique diplomasi ndetse n'umutekano mu karere k'ibiyaga binini batugiye kugaruka ku makuru akomeye cyane abayabyutsa asohoka mu bitangaza amakuru biri kuvugwa hirya no hino n'inkuru zagiye zisohoka twagejejweho n'abamenyesha amakuru bacu muri aya makuru tugiye kugaruka ku makuru abyutsa avugwa hano mu gihugu cy'u Burundi tugiye kugaruka ku makuru ari kuvugwa ku mutwe wa Red Tabara ku bitero wagabye bikomeye hano ububanza turaza kubigarukaho ku by'uyu mutwe wa Red Tabara ku bitero uyu mutwe ukomeje kugaba mu gihugu cy'u Burundi turaza kwibana no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo turebe aho imirwano igeze hano hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'ingabo za leta FARDC ndetse n'abandi bafatanya bikorwa dore ko naho hari amakuru menshi icyo musabwa ni kimwe no kudutiza akanya kanyu gato tukabagezaho amakuru abagezweho ari kuvugwa ijya nene abayasotse mu bitangaza amakuru bahaye ikaze natebye cyane umutwe wa Red Tabara umutwe ubarizwa muri Kivu y'Amajyepfo hano mu seruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uyu mutwe wagabye ibitero mu gihugu cy'u Burundi ugaba hano mu ishyamba rya Ikibira aho byabaje igihugu cy'u Burundi uyu mutwe n'ubundi wakomeje kugaba ibitero shuma hano mu gihugu cy'u Burundi ku butegetsi bwa nyicubahiro Evariste Ndayishimiye uyu mukuru w'igihugu yakunze kuvuga kuri uyu mutwe cyane ndetse yihanganisha n'abanyagihugu b'u Burundi bakomeza kuvuga kuri ibi bitero bavuga ko ari abaterabwoba baba bagaba ibitero hano mu gihugu cy'u Burundi mu makomine agiye atandukanye cyane ko binjira mu ishamba rya Ikibira ariko umukuru w'igihugu cy'u Burundi n'ubundi byakurikiyeho ko yikomye igihugu cy'u Rwanda bikomeye cyane ndetse anagishinja gufatanya n'uyu mutwe mu guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi aho General Major Evariste Ndayishimiye yavuze ko igihugu cy'u Rwanda aricyo gicumbikiye uyu mutwe aricyo kiwuha imyitozo ibigwanisho ndetse n'ibindi iki gihugu cy'u Rwanda gishinjwa n'igihugu cy'u Burundi kugira uruhare mu mutekano muke w'iki gihugu cy'u Burundi umutekano w'igihugu cy'u Burundi n'ubundi ukomeje gukemangwa bitewe ko uyu mutwe wa Red Tabara umereye nabi uri kotsa igitutu ubutegetsi bwa nyicubahiro Evariste Ndayishimiye uyu mutwe wa Red Tabara n'ubundi ukaba ukomeje guhangayikisha leta y'u Burundi yobowe na nyicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bikaba biri kuvuga ko uyu mutwe kandi wongeye kugaba ibitero hano bubanza bikomeye cyane ibi bitero bikaba byageze ingaruka ku baturage ndetse bikaba byahungabanyije n'abaturage ndetse n'umutekano wabo muri rusange nyicubahiro Evariste Ndayishimiye yatangaje amagambo akomeye cyane ubwo yihanganishaga abaturage bo mu makomine agiye atandukanye kubw'ibi bitero byo yita bitero by'iterabwoba nk'uko umukuru w'igihugu cy'u Burundi akomeza kugenda abitangaje General Major Evariste Ndayishimiye uyu nguyu akomeza gushinja umutwe wa Red Tabara ndetse n'igihugu cy'u Rwanda kugirana imikoranire ishingiye mu buryo bwo guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi uyu mu president n'ubundi ni muri ubwo buryo yongeye kwihuza na Antoine Felix Tshisekedi n'ubundi akomeza gushinja igihugu cy'u Rwanda yuko kigira uruhare mu gutera inkunga imitwe yitwaje intwari ibarizwa mu museruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nibwo aba perezida bombi b'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubundi bahise bihuza mu mugambi mubisha bari gutegura ku gihugu cy'u Rwanda dore ko tangaje ko bashaka kugaba ibitero ku gihugu cy'u Rwanda kandi ibitero akaba atari simusiga ku gihugu cy'u Rwanda nk'uko bakomeje kubitangaza ni muri ubwo buryo aba perezida bombi haba igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi bihuje muri ubwo buryo mu buryo bwo guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda bafatanyije n'imitwe yitwaje intwaro bakaba rero biri kuvugwa ko ubu noneho byakomeye cyane ni mu gihe umutwe wa Red Tabara n'ubundi wongeye kugaba ibitero hano
hano mu gihugu cy'u Burundi hano muri Bubanza ibintu byabaje igihugu cy'u Burundi ndetse bakanavuga yuko ari igihugu cy'u Rwanda kibyihishe inyuma. Ibi ngibi mu by'ukuri u Rwanda rwabihakanye rwivuye inyuma ndetse runatangaza ko naho ruhuriye n'umutwe wa Red Tabara. Uyu mutwe wa Red Tabara bavuze ko ubarizwa mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi u Rwanda rugakomeza gushimangira ko ibi bihugu byombi bikomeje gushinja igihugu cy'u Rwanda ibintu bidafututse ndetse ibintu bitariho mu by'ukuri bishingiye ku binyoma. Mu gihugu cy'u Rwanda kandi gikomeza kugenda gitangaza amakuru akomeye cyane bivuga ko Antoine Felix Tshisekedi ndetse nyir'icyubahiro Evariste Ndayishimiye yuko aribo bakomeza kugira uruhare mu mutekano muke mu karere k'ibiyaga binini. Ibi ngibi byatangazwe nyuma y'uko Salva-Kiir, perezida wa Sudani y'Epfo, yagendereye igihugu cy'u Burundi cyane cyane n'ibihugu bigiye biri hano mu karere k'ibiyaga binini, aho yatembeye aganiza abaperezida bagiye batandukanye ndetse bari kurebera hamwe umutekano muke uri hano mu karere k'ibiyaga binini. Mu gihe uyu muperezida n'ubundi wa Sudani y'Epfo Salva-Kiir yari amajije gufata inshingano zo kuyobora uyu muryango wa EAC. Uyu muryango wa EAC n'ubundi wari utsimbuweho na nyir'icyubahiro Evariste Ndayishimiye n'ubundi perezida w'igihugu cy'u Burundi, ariko mu by'ukuri uyu muperezida kiyobora uyu mutwe wa EAC cyangwa uyu muryango wa EAC n'ubundi nta mahoro yaranzwe mu karere k'ibiyaga binini, dore ko hakomeje gutizwa umurindi ukomeye cyane mu ntambara, kutumvikana ndetse n'ibibazo bigiye bishingiye kuri politike byaranze ibihugu byo mu karere k'ibiyaga binini. Uyu muperezida nyir'icyubahiro Evariste Ndayishimiye uyoboye igihugu cy'u Burundi akirongoye uyu muryango wa EAC n'ubundi hakomeje kurangwamo ibibazo bigiye bitandukanye. Uyu muperezida rero Salva-Kiir uyoboye umuryango wa EAC w'iburasirazuba, Afurika y'Iburasirazuba, ubu ngubu niwe urongoye uyu muryango. Bikaba biri kuvugwa rero amakuru akomeye cyane ko nawe ashobora kwinjira muri iyi mirwano. Ni mu gihe yagiranye ibiganiro na nyir'icyubahiro Evariste Ndayishimiye bigiye bikomeye. Ibiganiro byaranzwe no kwiherera bikomeye cyane bagaheza itangazamakuru, ibiganiro bagiranye uko ari babiri. Abamenyesha amakuru bacu bibanga batugenda batugezaho amakuru akomeye cyane akomeza guturuka kuri imibanire ya bombi, bakavuga ko na Salva-Kiir akomeje kwivanga mu mutekano muke uri kuranga Afurika y'Iburasirazuba ndetse n'ibihugu bitatu bifitanye amakimbirane, igihugu cy'u Burundi, igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi bikakomeza guhangayikisha Afurika yunze ubumwe ndetse bagakomeza guhangayikisha Afurika y'Iburasirazuba, East African Community, abaturage cyane cyane baherereye muri ibi bihugu bagakomeza kubona umutekano w'ibihugu ndetse na diplomasi iri kugenda ikendebera, mu by'ukuri ubwumvikane buba buke. Ni mu gihe ibihugu bitatu, igihugu cy'u Burundi, igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeza gushinjanya hagati yabo gufasha imitwe yitwaje intwaro, bakomeza no guterana amagambo agiye akomeye cyane. Ni mu gihe u Rwanda ruhangayikishijwe n'imitwe iri bubarizwa mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyane cyane FDLR, dore ko ifite umugambi perezida bombi igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyobowe na Antoine Felix Tshisekedi mu mugambi mubisha wo kugaba ibitero ku gihugu cy'u Rwanda ndetse no gukomeza gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside nk'uko u Rwanda rugenda rubitangaza. Ruvuga ko mu by'ukuri rubangamiwe n'uyu mutwe witwaje intwaro uhereye mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wasize ukoze jenoside mu Rwanda Mata 1994. Bakaba batewe impungenge n'ibibazo bikomeye cyane ugenda uteza hariya mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside ndetse n'ibindi byaha bishingiye ku ntambara uyu mutwe ugenda ukora. Iyi leta ya Gitega n'ubundi ubutegetsi bwa Gitega bukaba nabwo bukomeza guhangayikishwa cyane n'umutwe wa Red Tabara. Mu by'ukuri tuvuze ko amahoro ari nayo hano mu karere k'ibiyaga binini, cyane cyane ko umutwe wa Red Tabara ukomeje kotsa igitutu leta y'u Burundi ndetse iki gihugu cy'u Rwanda cyo gitera inkunga uyu mutwe wa Red Tabara. Ni mu gihe kandi aya makimbirane ahanganisha ibihugu bitatu bikomeza kwitana ba mwana we ukomeje guhangayikisha amahanga. Mu by'ukuri nibwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje amakuru akomeye cyane avuga kuri iyi mibanire yo mu karere k'ibiyaga binini ko iri kugenda ikendebera kandi mu by'ukuri izateza ibibazo bikomeye cyane. Icyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyasabye Afurika y'ibiyaga binini ni ukugirana umubano
umubano ndetse bakicara bakaganira ku bibazo bafitanye. Nubwo leta zunze ubumwe za Amerika akunda kuvugwa amakuru agiye akomeye cyane yuko nayo ifite akaboko hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nubwo ikomeza kwiyereretswa ivuga ibidahuye n'ibyo ikora. Munyemerere twese cyane tujye ku yandi makuru ari kuvugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Naha imigwano irakomeye cyane hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya leta FARDC. Ni mu gihe habyutse havugwa imigwano ikomeye cyane iri kubera Mushaki ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Mu by'ukuri ahangaha ngo habereye imigwano hano Mweso ikomeye cyane, dore ko biri gutangazwa ko yaguwemo abasirikare barenga 20 ba FARDC. Abasirikare ba FARDC bikaba bikuvugwa harimo n'abasadeke n'ingabo z'u Burundi ndetse n'ingabo za Tanzania, nk'uko amakuru agenda tugeraho ari kugenda abitangaza. Amakuru ari guturuka kumenyesha amakuru wacu hano muri teritwari y'Amasisi yatubwiye ko imigwano ikomeye cyane ndetse urusaku rw'amasasu uri kugenda rwumvikana ijya nino teritwari y'Amasisi, Rucuro ndetse na Nyiragongo. Ahangaha ibintu akaba yadutangarije ko bitoroshye cyane hagati y'uyu mutwe wa M23 ndetse n'ingabo za leta FARDC. Ni mu gihe FARDC andi makuru ari gutangaza ko ubu FARDC iri gutozwa bikomeye cyane n'abasirikare ba sadeke, ngo bari guhabwa imyitozo yo kurashisha ibibunda bikomeye ndetse iri guhabwa n'imyitozo ya gisirikare ijyanye n'imigwano kugira babone uko bahangana n'uyu mutwe wa M23. Ibi ngibi bije nyuma yuko abadepite bo mu nteko nshingamateka ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagaragarije Antoine Felix Tshisekedi ko igisirikare cye FARDC gikomeje gucika intege kandi ubumenyi ari bukeya ndetse cyananiwe no gutsinda umutwe wa M23, nk'uko abadepite bakunze kugenda ababigaragaza b'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakunze kugenda bagaragaza intege nkeya za FARDC ndetse banagaragaza imari ndetse n'amafaranga akomeje gutakara kuri aba basirikare, nubwo nta musaruro bakomeje kugenda bagaragaza. Ibangaba banenzwe cyane n'abakora mu nteko nshingamategeko y'iki gihugu ndetse bagenda bagaragaza byinshi ku bijyanye n'izi ngabo, ubugambanyi burimo, kutumvikana kurimo. Ibi ngibi Antoine Felix Tshisekedi yahise abifatira umwanzuro ukomeye cyane wo kubasubiza bamwe na bamwe ku myitozo, abandi bagakubenza imigwano. Ni mu gihe ejo bundi hamenyekanye amakuru akomeye cyane ko South Africa yohereje izindi ngabo hano muri iki gihugu. Mu by'ukuri hahise hayoberana amakuru avuga yuko izi ngabo ngo zaba zije gufasha FARDC cyangwa se ngo zaba zije ngo gutata amakuru ajyanye n'imigwano uko byifashe. Mu by'ukuri aya makuru yatinze kumenyekana, ni mu gihe benshi bakomeje no gukeka iby'izi ngabo zigiye gukora zaje hano ziturutse muri South Africa, ariko amakuru yamenyekanye n'ubundi ko izi ngabo zije gutoza aba basirikare ba FARDC, dore ko aricyo baziwe gukora. Ahangaha ku makuru agenda atugeraho bikaba biri gushimangirwa rero n'umumenyesha makuru wacu uri kuvuga ko ubu imyitozo yakomeje hariya mu materitwari agiye atandukanye hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe ahangaha ari kuvugwa imyitozo ikomeye cyane, dore ko bari kuvuga ko ingabo z'u Burundi zozo ngo zifite imyimenyerezo igiye ikomeye cyane, dore ko zozo ngo zitazigera zijya hano mu myimenyerezo, ahubwo ngo zozo zizakomeza kurwana. Ariko ku yandi makuru dufite nuko izi ngabo atari zo zose zigiye guhabwa iyi myimenyerezo igiye gutangwa na sadeke cyangwa se n'abasirikare ba South Africa bonyine, kandi banatangaje ko ibingi muri make imyiteguro n'ubundi ku ruhande rwa FARDC ikaba ikomeje kujya mbere. Munyemerere twese tujye ku mutwe wa M23 nawe watangaje amakuru agiye akomeye cyane, dore ko uyu mutwe wa M23 nawo wagiye utangaza amakuru ko hari ingabo nshya bungutse zinjiye hano muri M23, cyane cyane urubyiruko rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni hanyuma yuko bimenyekanye ko umutwe wa M23 binyuze mu muvugizi wa mu rwego rwa politike Lawrence Kanyuka ndetse n'uvugira urwego rwa gisirikare Major Wiringoma ashishikarije urubyiruko rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kwihuza n'iki gisirikare cya M23 bagaharanira kwishyira kwizana hano mu buseruko bwa
bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yose muri rusange. Abangaba nabo batangaje ko hari abasirikari babo bari ku myimenyerezo igiye ikomeye cyane, ndetse banatangaza amakuru agiye komeye cyane ko bungutse izindi ngabo mu by'ukuri zigiye kubafasha guhangana na Tshisekedi wababujije amahoro ndetse wanateje umutekano mukeya hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Munyemerere twese cyane tujye ku makuru akomeye cyane, dore ko nabyo bishyizwe ku rubuga rwe rwa Twitter. Umukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi nawe akaba yihanganishije igihugu cy'u Burundi mu by'ukuri kuri ibi bitero uyu mutwe wa Red Tabara wagabye mu gihugu cy'u Burundi hano muri Bubanza. Bikaba bikomeye cyane, uyu mutwe ukaba ukomeje kuvugisha benshi hagati y'aba baperezida. Umutwe uko ugenda ubitangaza nawo ugenda uvuga amakuru akomeye cyane yuko uri guharanira kwishyira ukizana mu gihugu cy'u Burundi ndetse no guharanira agateka kazina muntu gakomeza guhonyogwa hano mu gihugu cy'u Burundi, dore ko igihugu cy'u Burundi n'ubundi cyashyizwe mu majwi na Oroni yatangaje ko iki gihugu cy'u Burundi harimo ruswa ikomeye cyane ndetse no kutubahiriza uburenganzira bwa muntu nk'uko Oroni yakunze kugenda ibigaragaza, kandi yagaragaje ko iki gihugu cy'u Burundi n'ubundi gikomeje kumungwa na ruswa iri ku rwego rwo hejuru nk'uko Oroni yakunze kugenda ibigaragaza muri listi yashyize hanze ishyira ku bihugu bigiye bitandukanye, ishyira hanze ibi bihugu ivuga ibihugu byibasiwe na ruswa mu bategetsi bakuru, dore ko Oroni yakunze kugaragaza ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi ari nawe urya ruswa cyane cyane kurenza abandi. Ibi ngibi byamaganywe cyane n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, dore ko yavuze ko araba atari kwifuriza ineza igihugu cy'u Burundi. Munyemerere turangirize aya makuru kuri iyi letere yanditswe na Antoine Felix Tshisekedi, perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yihanganisha igihugu cy'u Burundi mu by'ukuri kuri ibi bitero byabereye hano Bubanza bikozwe n'uyu mutwe wa Red Tabara nk'uko biri gukomeza kugenda bitangazwa. Amakuru akomeye cyane akaba ari kugenda avuga yuko uyu mutwe n'ubundi ngo ugiye gufatirwa ingamba zikomeye cyane, dore ko n'ayandi makuru agenda atugeraho ubu ngubu byanzuwe ko Antoine Felix Tshisekedi agiye kugabanya ingabo, zimwe zigahangana n'umutwe wa M23, izindi zigahangana na Red Tabara. Abangaba bakomeje n'ubundi guhuza umugambi ukomeye cyane wo kurwanya iyi mitwe yitwaje intwaro iri kubera hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru akomeye cyane bikaba biri kuvuga ko hari ingabo z'u Burundi n'ubundi zigiye kuva muri iki gihugu n'ubundi zerekera ahangaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gufatanya na FARDC zikarwanya umutwe wa Red Tabara ndetse n'umutwe wa M23. Bikaba biri kuvuga ko izi ngabo ziragabanuka hano kuri aba ngaba baherereye mu ishyamba rya Ikibira, dore ko hano hari kuberamo imyimenyerezo ikomeye cyane ku basoda b'Abarundi ndetse na FDLR. Aba ngaba bikaba bitangazwa ko abangaba bateganyijwe guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda ndetse no kugaba ibitero ku gihugu cy'u Rwanda bikomeye cyane. Bikaba byanatangajwe ko kandi hari abamwe bagiye kuvamo bakerekera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubundi gukomeza guhangana n'uyi mitwe ikomeye cyane, harimo umutwe wa Red Tabara n'umutwe wa M23 ukomeje guhangayikisha ibi bihugu byombi, igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko nk'uko amakuru agenda abigaragaza nuko uyu mutwe wa Red Tabara ukomeye cyane ndetse ari umutwe ukomeye utibasirwa n'uwari we wese, ndetse ukaba ukomeje gutera ubwoba nyicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ndetse n'umutwe wa M23 ukaba ukomeje guhangayikisha cyane Antoine Felix Tshisekedi. Mwakoze kubana natwe muri aya makuru, mu makuru yaragezweho kandi nk'uko mumaze kubimenyera ku cyizere mwatugaragarije, nayo mpamvu natwe twiyemeje kubagezaho amakuru akomeye cyane azajya avugwa hirya no hino mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, kuyabagezaho isaha ku yindi ndetse 5 kuri 5. Ku bakunzi bacu tukaba dukomeje kubakengurukira cyane kuko urukundo mukomeje kugenda mutugaragariza hano kuri imbonesha kure imwe rudende ibagezaho amakuru atosoye. Ciao ciao.